امانت داری چھ کہ یم تی خطبہ حضرات آسن علماء کرامن چھ اللہ تعالیٰ ہن آسن کتھ کرنک انداز صحیح دتمت لیکن یم بنمہ درجی چھ آسن مہی تمن پزِ کتھ کرنس اندر واریاہ احتیاط کرن مانا گو کان کتھ گژھِ نہٕ تمہِ انداز پیش کرٕنۍ قومس گژھِ نہٕ باسُن کانٛہہ حرام کٲم یہِ چھِ حلال کتھ کرنس اندر گژھِ آسُن اعتدال کتھ گژھِ کرٕنۍ جذباتو منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ انسان کانٛہہ کتھ چھِ قومس برونٛہہ کن یِوان تمہِ آیہِ پیش کرنہٕ آسان چھِ یہِ حرام لیکن لکن چھُ باسان یہِ حلال أسۍ چھِ زانان اگر کانٛہہ انسان آبس سیٚدِ اگر کانٛہہ انسان آبس پھٹہِ ییٚلہِ أسۍ شہادت ہٕنٛدۍ اقسام چھِ پران أمِس تہِ چھُ اجر دِوان پروردگار أہنٛدِس نامے اعمالس تہِ چھُ لیکھان شہادتُک موت اگر انسان کانٛہہ مکانس تل سیٚدِ أمِس تہِ چھُ یِوان شہادتُک موت لیکھنہٕ اتھ برعکس چھُ اگر کانٛہہ انسان پنُن پان آبس پھاٹنایہِ اکھ گوٚو آبس پھٹُن بیاکھ گوٚو پنُن پان آبس پھاٹناوُن یہِ چھُ اسلامس اندر حرام اتھ چھِ ونان خودکشی بحثیت مسلمان گژھو أسۍ جذباتن منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ کتھ کرٕنۍ